em in ya kai samla ban nga enai phi ba yo samai hai papa hai mai hai papa wat nam ya tu la sai la sis ni re impasyo in le kai bat nga hang te ya restaurant inang ap imama ha po ramlan Kenapa kata jerot riwai mau tu dah? Ya thare bi thei in le kai se anjali la da phile ngan ba khli na lar jangi ya se bi thei in le kai se anjali la da phile ngan pun wai bi berkani balai se bi thiam susi namar ni yo driver nang di balai pimpet daju kedai kadang wan yo yo pi duang ai lawaja ngenai daju kedai pen pai kan yo la namar ngila driver nang di ngan pe yo kastai ngi Lah bangga tu.